Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi di channel SBM Official, di channel Santri Babe Mamur. Di kali ini kita melihat sosok Babe Mamur yang memiliki kelebihan ilmu hikmah. Selain itu, beliau juga mengajarkan kepada santri-santrinya tentang urat atau saraf yang diajarkan oleh beliau. Tak luput juga santri Babe Mamur yang bernama Ustadz Abdul Qahar yang meruqyah dengan lantunan ayat suci Al-Quran dengan suara merdu, sehingga jin maupun penyakit gaib pergi yang ada di dalam. Beliau juga mengajarkan kepada santrinya letak di mana titik-titik urat atau saraf. Seketika kesleo, tercetit atau kejepit, untuk membantu orang-orang yang sedang menderita penyakit tersebut oleh Babe Mamur. Minta divideoin ya, Bib. Minta divideoin Ucok. Kawan-kawan main ke Pandeglang ya, Bib ya? Iya, main ke Pandeglang. Iya. Langsung kita manggang inian. Iya. Temen ada milik ya, Bib. Ada uang lebih. Ini bang depan kalau pas-pasan mobil masuk. Ini depan tuh. Iya, agak susah juga. Kalau pas-pasan ketemu. Ini satu jalur atau dua jalur? Sini udah kagak ada jalur-jaluran. Enggak, dua arah gitu. Lah enggak, ini kan udah gangan kampung. Di dalam mana mentok apa gimana? Ada.
Udah ini letter U. Oh, letter U. Letter U, ntar kita nembus lagi jalan raya. Oh, berarti satu jalur ya. Iya. Kita nembus. Main tukang odong-odong. Kalau gua jalur mana mungkin. Iya. Enggak, kalau tukang odong-odong di sini girang. Jadi dia punya trayek enak, muter-muter doang sini. Habib udah kelar itu rumah. Lester, Habib. Udah ya. Kaca ya. Hah? Oh iya, ala Kang Ucup. Bang Bison. Ini Bang Ucup. Iya. Enggak, tapi memang enggak kan Habib. Ada akhlaknya gitu. Siapa? Iya, ada akhlaknya. Bagaimana kalau nggak ada suami gitu, akhlak bagus. Jarang yang kayak gitu. Jadi akhlak seorang istri kalau nggak ada suami enak. Iya. Bagus ya kan? Gak ada urusan nih. Ini rapi Alam. bisa Apa? ala-ala Bang bisa. Jangan Bang Bison hitungannya ini. Hitungannya. Bang bisa bismillah salawat. Oh, ayo bismillah, oh singkatan. Bisa singkatan bismillah salawat. Awal dulu bismillah. Hah? Belum lihat. Pelaksanaan kita sambil salawat. Ya enggak sama. Nasi uangnya ambil. Insyaallah. Udah makan Bang Bison? Salawat Udah makan? Alhamdulillah benar. Itu nasi padang tuh. Masya Allah. Lagi ngurus apa Bang Bison? Ngurus siapa? Menurut Habib Mukhtar. Iya, Al-Walid. Berkaya. Kita alhamdulillah beliau jauh-jauh dari mana? Ayo. Dari mana? Ya, Itu sembilangan. 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 Nah itu tadi lagi mau bapak. Sembilangan. Di mana Dan Cuk? di- Cuk? Di rumah apa di rumah bapak apa di mana? di rumah. Di sembilangan itu ada makom. Makom siapa? Makom itu apa dimaksudkan makom? Satu ketinggalan. Guru sirat. Banyak sebenarnya kalau kita mau. Aja sih tangannya deh. Aja memang. Sakit. Hah? Sakit aja kata ibu agak pas ulat itu juga sakit ya. Iya. Kita jalannya di jalan yang Padahal cuma kita cemek-cemek doang. Dik. itu dia jalan peredaran ya. Iya. Benar ya. Duduk ini. Motor. Kalau urat-urat yang salah aku bisa jadi deh. Iya. Ngeluh. Oh gitu. Iya. Baik nggak ini? Iya, tapi sakit lah. Iya. Sedangkan obat mana ada yang manis? Ya nggak? Hmm.
juga nih Mbak ya. Kayaknya tinggal itu sih. Mantap, dia karena saya di situ di atas iya. Kalau banyak dari pulang balik sumber amangan itu ke atas. Kayak banget dia. Kayak di Abdul tadi itu berapa mesti pakai tangan pakai kaki. Males pulang balik. Turunnya nyerocot. Iya, turunnya tuh enak, naik aja. Enakan dari sebelah dari Maksudnya sini yang biasanya kayak enakan ya, ya kayak agak enakan ya, masih mengawalkan di sini dari sini. Ini pakai ini. Kalau miringnya tuh pegangan itu enggak gitu ya. miring. Tadi agak mendekat tuh angkat aja udah bisa. Ini miring itu pegangan kalau mau bangun. Santri-santri baru mau kesehatannya itu belum apa itu. Tingginya sakit kan? Ya. Belum. Belum tahu ya ini. Iya ya. Dulu tahu nggak? Istri kan jatuh di itu tahu nggak tahu ya? Terus main kaki main bola main apa? Sekarang nggak ada ya. Bercanda. Ini nggak pas banyak orang. Itu kan ketemu kamu. Iya. Nggak bisa tapi kan. Ada apa? Nggak mau. Ini bagian. Ini anaknya. Ini juga teman ini. Tidak nama. Nanti lo kerja. Jadi masuk lagi. Saya di Ini apa ya? Tapi dulu. komunikasi. Apa kalau begini?
sekarang kita dulu. Tahan nih mama. Lurusin aja. Alhamdulillah tuh. Tadi tuh merangkak ya pantau. Duduk aja kagak bisa. Oh itu udah berangkat ya? Belanja ini kali. Heeh. Belanja. Ketemu apa? Nanti. Kak, tuh, alhamdulillah kagak enteng ya. Tadi nggak bisa banget. Nanti. Bisa banget. Nanti 2 kali, berapa kali? Itu udah mau ya ya. Sekarang tahun tinggal kita ketemu lagi. Enggak maksudnya di kerja libur. Itu masuk. Patah ini berantem. Gua bangun rasain gimana? Ya itu udah kurangnya dalam Mantap. Udah nggak sakit air kan? Aku nggak boleh sih. Lebih ngopi. Udah bisa goreng itu. Mau banget ya. Ustaz. Iya. Masih tengah أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس
والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من
رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Terus. Siapa lo? Siapa lo? Terus teriak aja teriak. Keluar. Allahu Akbar. Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Keluar semuanya keluar dari badan Rizky. Dha'iqatul Dari hutan pulang maut. ke hutan, dari laut ke laut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar فمن زوزع عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار فمن زحزح عن النار فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Astagfirullah. Astagfirullah. Masih sakit gak ininya? Masih gak? Enggak. Udah sakit. Astagfirullah. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah. Dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Gimana? Siapa namanya? Rizky. Rizky. Rizky Pak. Gimana? Masih sakit nggak ininya? Kepalanya masih anu nggak? Ininya. Kalau ininya itu masih agak sakit Pak. Sakit. Tapi kalau apa ya Pak? Pikirannya sekarang gimana? Mendingan Pak. Ini agak tenang nggak? Iya. Udah makan belum? Itu. Makan lah. Makan ya. Makan makan. Makan apa? Nasi aja nasi. Biar sedikit nggak apa-apa. Nasi makan nasi. Biar sembuh.